Bokajan LA constituency angkang patumi phai kuni ni phai ko troxier ni ada por phai kebra achitim apor Bokajan rongsopi ward number trokalong national highway thongke prasir kep atowar FCI go down on kaselamji atowar kimi kaselam ponji aphan Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numol Momin arideng pen long e ingpu pontanglo Maya long Deputy Speaker Dr. Numol Momin pen lam kithan ponke MMN PPNA Surihini ra inkora githom pen Surihini ra inkora pli scheme pen panong ponsi kilometer cc an power block atowar selam pon lokusi ningje pon halapu Bokajan rongsopia long ajir kiding kloi pen labang so atowar kaselam pon apot ningkarong pen MLA Momin aphan poho arwak pon labang so atowar kangpu amai long Bokajan Block Education Board Chairman Sardili Be SDP Borsing Be Bokajan Lambs Chairman Sar Ed Inghi lapen penangan man ke doatum chetong dun. So I am very happy बहुत दिन पर डिमांड है दादाओ बहुत बार कुछ है मिला हुआ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रास्ता दिला कॉलेज पड़े बोले ভাল প্রত্যেকটা সেন্টার দিয়ে বড় বড় রাস্তা will help you to go to your school now onwards will feel very happy when you go to school Bokajan benanan terang karbing long life